po bapak lu ngurin blingopan modai muna kaca Beli ya gitu tuh orang oleh kacang orang ada nak nyerempet gitu bunyinya oh bapak salah tampi kadang lu barang itu nah yang tuh tapi aja ya ini tak beli nyaman ngemang sengang ruang Adi ayu kok adi ayu sepedetan beli nemai Tuanya lani sepetudo bapan adine Kapang presiden lagi barang ane mekapo dua adine mengabel beli bagus barang encen kena hang beli udah gegeson untak ngosangkan beli nih barang larangan mula patut dingitan tiang tuh sing sidelah kas terangan Yen tu sing seraka kengken nang beli menajuk